Nalazimo se u udruženju Ruže iz Gornjih Dubrava. Sa mnom u društvu je predsjednica i ostale članice. Evo, za početak predsjednica će nas upoznati kratko o udruženju, njihovim aktivnostima, njihovim članicama. Dobar dan, želim da vas pozdravim, da vam zaželim dobrodošlicu. Jako lijepa televizija, gledam redovno. Naše udruženje, ja sam Behija Ređić, predsjednica udruženja žena Ruže Dubrave. 5. godinu kako smo tu, postojimo. Znači, članice broje oko 30 nas ima u udruženju. Bilo je još više, bilo nas i 50, ali mlađe članice kako su dobivale posao, tako su i odlazile. Ovako, mi se bavimo humanitarnim radom, bavimo se radionicom, izradom kakvih ručnih radova, znači pletenje, štrikanje, heklanje, nizanje raznih ukrasa od staklenih perli, od hulahopki pravimo ukrase i tako dalje i tako bliže. Bavimo se još ekologijom, što ima dolje kružni tok isto. Znači, pune 4 godine smo radili oko njega, oko ruža, okopavali, sređivali, međutim, sad je došlo do nekog konflikta između mjesne zajednice i nas, kao da nismo malte ne poželjne dolje, ima ko da se brine time i tako da smo odustali od toga. Ali mi se ne damo, idemo dalje, borimo se i nadam se dalje da ćemo uspjeti. Hoće, svakako, bit će to još bolje ako Bog da. A evo, vi u svom udruženju praktikujete da se svake sedmice, odnosno svakog četvrtka ovdje okupljate. Članice, dakle, koje su slobodne, mogu doći, popijete kafu, uradite nešto korisno i svaka ide vesela kući, je li tako? Da, mi svakog četvrtka, znači od 11:30 do 11:30 smo tu u udruženju. Ovim putem pozvala i ostale Dubravke. Nema veze, Dubrave, Kalesija, kogo želi nam se pridruži Bojrom, dobro je došao. Mi posjedimo ovako, tu je kafa, tu su nešto i pojede, dok ostale rade, recimo njih 15 rade, druge 2 razvuku u maslinjak, skuvaju kafu, počastimo se, posjedimo, popričamo i onda svako ide svojoj kući veseo. Jedne prilike smo nešto bile malo zakuhale. I jedna članica kaže, radite šta hoćete, samo nemojte da nas raspete. Jer ovo njima dođe neki izlaz. Jer žene nisu, ovo pretežno žene što su domaćice, što su u kući. Ovo njima dođe izlaz, znači to dođe im kao da su ošli u grad negdje, da posjede, popričaju, da se provesele. S time mi organizujemo još i sjelo, znači, organizujemo i ekskurzije. Ovdje kad je kod nas sjelo, ovdje je puna sala, bude preko 50 žena. Organizujemo, znači, razne bajramske sofre, aktivnosti i tako. Tako da kod nas svašta ima. Pa dobro, bez beli kad vas je više, svaka radi, svaka hoće svoje mišljenje, jel da istakne, onda dođe tu malo i do sukoba, ali dobro se završilo na kraju, jel tako? Pa jest, naravno, uvijek neko nešto, ali uglavnom sve je dobro, sve su mi dobre. Sve, nismo mi tu krive, nisu žene, nego svana to više kuhaju. Znate šta, mi kad smo ovdje došli u ovu mjesnu zajednicu, u ovoj sali su bile ostruge. Znači, kroz prozor su ostruge ovdje bile. To je bio haos. Mi smo, znači, svojim rukama i zahvaljujući predsjedniku mjesne zajednice Emiru Malkiću, sve je ovo on sredio, uz pomoć nas mi smo prale, čistile i tako sređivale. I ostalim donatorima, Seadu Mumiću koji nam je donirao stolice i ima njih dosta, onda penzionerima, recimo Begića. Šta će one svoje 300 maraka, tad je bila recimo PMZ, oni su nama skupili jedan dio novca i poslali. Hvala im u moje ime i ime mojih Ruža. I tako, od opštine smo imali sredstva do pretprošle godine, nešto smo uvijek dobivali, međutim 2021. 2022. nismo prošli u budžetu. Sad smo opet predali projekat, hoće šta biti, neće, ne znam.
Ajde, nadat ćemo se da bude, a evo sami ste mi kazali da je ovo za naše, vaše u stvari komšinice, naše sve žene, domaćice, majke, jedan izlaz, dakle, sad u ovom vremenu kad je sve tako nekako, sve monotono, vi ste našli baš jedan pravi način da se zabavite i sad kad nam sve više manjka tog društvenog života, evo jedna lijepa prilika svakako i za sva mjesta, sve mjesne zajednice, sela koja nemaju ovako ne žele da pokrenu jedan projekat kao što ste vi, da organizuju sebe udruženja, da se druže. Pa ovo je dika za mjesnu zajednicu, trebala bi biti dika i ponos, zato što rijetko ko recimo Gornje Dubrave broje 5000 članova stanovnika, ako se nas ne može 50 ovdje skupiti, onda smo ništa, dok druge mjesne zajednice nemaju. Ali mi smo tu kao jedna porodica. Znači, mi ćemo i dalje nastojati da ovo održimo, da se družimo, bit će nešto ćemo raditi, uvijek se nešto nađe. Ja imam ovdje 5-6 članica, recimo Fahira Begić je zadužena, imaju vidite te mašine za šivanje. Ona šije recimo, sad ćemo kecat, sad ćemo posteljinu, nešto ćemo sašiti i prodati. Ova moja sultanija Hava, ona niže te spihe, ona je najstarija, ima preko 80 godina žena. Fikreta se, recimo, ona je glavna za ovo sklapanje vi... Evo, sad ćemo mi njih sve redom upoznati, a evo istakli ste nam vašu najstariju... Najstariju našu sultaniju. Ona je znači ovdje glavna. Ona je glavna. Kako ona kaže mora biti. Kako ona kaže, tako mora biti. Ona nam je glavna. Evo, svakako ćemo mi još s vama porazgovarati, a sad ćemo krenuti malo da vidimo šta tu one rade, šta se ovdje radi. A što da ne pitamo tebe ništa, kaže ti si najvrijednija. Da vidimo šta radite vi. Ja pravim te spije. Da vidimo kako to izgleda. Hoćete sad ovdje, jel imate danas neke aktivnosti, jeste planirali? Ja sam sad došla. Koje su vaše aktivnosti u udruženju i čime se vi bavite? I predstavite nam se za početak. Ja ću pravo ime ili krivo ime. Ja sam Ako imate i umjetničko. Imam 2 imena. Begićka Faketa Begić, zvana Fahira, bolje me tako poznaju, svi u okolini. Tako da bavimo se, u stvari ima 2 godine, 2,5 godine otprilike kako smo mi tamo naš čopor žena, kako bi rekli. Tako da se bavim svim svačim, šijem, većina od malih sad nogu šila moja nena, moja majka, mama šila, tako smo nas 4 sestre tradiciju tu preuzimala i šile smo. Sašila sam za ovu koronu maski. Pa sam šila isto za naše žene, ovi koji su operirale dojke, neke jastučiće, nešto, pomagala neka. Tako da bavim se, heklam, pletem, svašta mi ide od ruke, svašta. Prava tradicionalna bosanska žena. Svašta. Nema nešto da ne zna. Nema što moje oči vide, jedino što malo slabiji vid, ne vidi se, tako da to mi je mahana jedna. Nije tu neka velika. Jest, ali kad ne vidite raditi, mahana jest. Uglavnom, eto, svodi se na to, tako da družimo se, lijepo nam je, ne znam više, organizujemo sebi igranku, sjelo neku, napravimo se feštu, pozovemo, dođu, idemo i mi u goste. Tako da, eto, ništa nam ne propušta, ne proizlazi iz, što kažu, iz šaka. Dakle, napravili ste sebi pravi ugođaj. Svaki četvrtak druženja, ne treba vam ništa. Ja imam unučad, imam 2 sina i od njih djecu, mala su djeca i inače sam s njima. Oni su zauzeti po poslovama, po obavezama. Ali ja kažem, nemojte mi uskraćivati to 10:30, ja idem. Pa vi kako hoćete napravite, udružite se. Evo ide i kahva. Ja idem da počastim naše. Evo, hajde da vidimo. To je to, uglavnom, odmorimo se, zasmijemo se, popričamo. Pokušavaju savana da nas malo razbiju, da nam malo ovo Evo ova će kahva da posluži i našim člancama, također i našim gostima. Eto, može, znači, jedna tradicionalna bosanska kahva. Pa dobro, to je to, znači, bitno je jedinstvo i sloga ovdje među vama, a to ko šta sa strane radi njemu nam. Dobro, moramo i to da bi oni čuli da mi znamo za to, da je to vezano za taj dio scenarija. Pa vjerovatno su ljubomorni. Pa ne znam, nešto jest. I tu muški, da bi žene rastjerali, da se žene ne druži
Jer mi organizujemo, obilazimo i bolesne, obilazimo i recimo stariji, obilazimo ono sve što treba oko jednog čovjeka, jedne žene i da bi uspjela. Vi ste ovdje, znači, u poslu velikom, vidim. Evo, pravite neki ukras, jel nešto? Evo, radim. Ja sam iz Masla, Gornjih Mukovija. A to je tamo oko Lesja, jel da? Da, ali sam odavde rodom iz Dubrava, pa sam se pridružila ovdje svojim Dubravkama. Tu mi je lijepo, ima i tamo udruženja 2, ali eto, meni ovdje godi. Vas nešto vuklo ovdje, jel? Da. Ovom prilikom bi poručila svim ženama da se druže, da izlaze. Biće manje psihički bolesnih žena. Ako izlaze, ako se druže, uz to nešto i urade za sebe, za svoju kuću. Ja radim, evo, ove radove od perlica, razni keram, kerice, imam 3 ćerke u inostranstvu, ja to njima poklone i one poklone i dalje i njima svašta sam uradila od ovih perlica i pletem i svašta radimo. Mi ovdje, znači sve jedna od druge šta vidi, bilo da se radi o kiselini, zimnici, da se radi o bolesti, jedna drugu nasjetujemo, ispričamo, kažemo pomoć neku i bilo o čem da se radi, mi ovdje u udruženju stvarno nam je lijepo i to bi preporučila svakoj ženi. Nek nađe, ne mora to biti u njeznom selu ako neće da se sastave. Ima i evo ko sam ja došla ovdje na drugo mjesto, to 2 sata u sedmici, to je ništa da se odvoji za sebe. To baš za sebe odvojiš i prelijepo nam je ovdje. Naučimo svašta, čujemo svašta, ima i starijih i mlađih žena. Mlađe su nam malo, bilo nas je dosta odustale, ošle su po poslovima, svako za svojim obavezama, ali dođu s vremena. Vratit će se one, ja hoću da kažem. Dođu. Kad tad vratit će one dođu s vremena na vrijeme. Ja ću crnu bez šećera, ali nemojte mi pun šut, Pošalimo se, zasmijemo se, dođemo kući ko nove. I dalje za obavezama kod kuće, ko što rekla, kod mene snaha, razmišljam do četvrtka i od četvrtka kako je bilo. Tako da stvarno nam je ovdje lijepo. Vjerujem, kazali ste mi da ste jedna drugoj podrška u svemu, dakle savjeti, uvijek ste tu jedna za drugu, to je jako lijepo čuti. A hoću da vas pitam, kako ste naučili evo praviti te cvjetiće, ne znam šta će od toga na kraju izaći, je li to sve ovdje krenulo, nizanje? Nije. Ili ste se vi time bavili prije? Radim ja to već duže vrijeme kod kuće. Šta ja znam, u nedostatku tog slobodnog vremena. Plela sam pa mi je dojadlo, puno sam heklala i to mi je dojadlo. Tražila sam nove izazove i na YouTube sam našla ovo sa perlicama, otišla sam, uzela robe dosta sebi i počela i tako da mi je baš uspjelo da stvarno imam lijepe radove. Vrlo ste kreativni i vrijedni, moram priznati vi, a i svaka vaša ovdje kolegica, drugarica. Pa dobro, nekog to nervira, ne interesuje ga, a stvarno od ovog se može lijep ukras, poklon nekom za rođendan, za naselje, za bilo šta, more se uraditi šta poželite od ovih perlica. A vi ovdje, jel tako, što napravite, možete i prodati, imate vjerovatno te neke bazare ili nešto? Snimiti šta smo pravile, imaju pazari, ima između se neko i nešto zatreba, uzme od udruženja i tako, kad dođu nam gosti isto kupe što šta, iznesemo kad su pazari u Žvincama, u Tuzli i tako. Jako lijepo i drago mi je da ste ovdje svi, znači, zadovoljni, veseli. Možemo i vas pitati ovako, nešto hoćete nam se vi predstaviti? Ja sam Begić Fatima, danas mi je čao s vama razgovora, danas je moj rođendan, eto baš televizija nek snimi. Iskrene čestitke za rođendan, da nam budete zdravi, veseli, živi još puno godina. Hvala i vi također. 62. Dobro, nismo morali godine govoriti, ali evo 62. A Boga mi izgledate mlađi. Živjela i 80 godina. Ako Bog. Ja, ne bi se ja stidila rijeti da imam 80. Eto, tako ja sam udruženje, evo 2 godine, družimo se ovdje. Od Fikrete sam naučila njeznove perlice,
ovako pravimo neko cvijeće, heklom, možete tu dol snimiti oni radove što sam heklala i da nas neka se malo to uzme u slobodno vrijeme, ali više se to zanemarilo. To je sad samo onako da se malo čovjek prisjeti, nema toga, jel da ko što je prije? Malo se poželi to uzeti oni prijašnji svoj, većina zimi, ljeti imamo obaveze, plašte svoj, djeca obaveza, unučod, eto tako. A ovo vam dođe ko jedna, znači, razbibriga, jedan, jel da razgalite dušu? Baš nam ovu stvarno ne trebamo dozvoliti nekom da nam ovo ukini, naše udruženje. Mi se baš fino složimo, uvijek ovdje popijemo kafu, porazgovaramo, mišljenje jedna s drugom mijenjamo. Ako je neko bolestan kaže, ako nekom nešto treba, neki lijek i nešto tako isto. Skupite, podržite. Jes, tako. A rekao ste mi imate ovdje jedan, ne znam sad kako tu ni reći, jednu mašinu, jedan aparat, ne znam ni šta je, a kažete nemate još nikoga ko na njoj radi. Nema toj mašine za štrikanje, nju smo skoro dobili kao donaciju jednog prijatelja, tako valjda će se naći neka žena da nam pokaže za štrikanje. Tu mogu se džemperi, šalovi, znači sve za štrika može na tu mašinu se štrikati. Usto imamo ove dvije šivaće mašine, imamo stalak za peglanje i to, ovo zapravo ne stalak je to, a ovo je mašine za peglanje, tako da smo dobro se snadbila. Pa vi imate baš jako finih aparata, mašina. Imamo, pa znate šta, mi smo to sve od sebe, što se kaže, odvajali, tako da imamo da imamo sve. Jer ovdje treba nešto sašiti, treba recimo kece nama kad idemo na razne sajmove, bazare, da imamo iste, sašijemo sebi, idemo. Tako da... Vi ste to pravo lijepo osmislili i vrlo ste ustrajni u tome, dakle, da opstanete. Da opstanemo, da. Svaki put nešto novo pokažete. Uvijek nešto novo, uvijek. Znači, mi smo krenuli sa nule. Ja, recimo, kad smo se registrovali, mi nismo imali fenika. Znači, mi smo od toga, od svojih para, od para mjesne zajednice, nešto nam je dao 150 maraka, to su sva naše donacije sve bile. Ovo smo sve mi skupili, sve nešto oko 500 maraka, dok smo registraciju radili i ostalo. Ali evo 5. godina, hvala Bogu, ide sve bolje. Funkcionišete uspješno, zadovoljni ste, što je najbitnije. Zadovoljni smo, da, zadovoljni smo. Sve zajedno prebrodite te prepreke, poteškoće, znači vi ste baš složne i uporne da istrajete. Da, mi smo složne i baš, što kaže, jednom dušom dišemo i radimo i slušaju me. Ja mislim stvarno, dobre su mi. Za ovih 5 godina nemam riječi. Da. Evo da vidimo kako tu naša vrijedna. Evo ja sad kažem, gledam kako je lijep komplet na njoj, onu pravu bosansku, ja sjećam svojih nana, recimo ovako lijepo odjevene. Da, to stara nošnja i ja imamo svoje mame ramet, isto ovako komplet. Nisam se sjetila da obučem, ali eto. Volim ja ovo nošnju, tako nekad, sad su trenerke, mada jest najkomotniji čovjek u trenerci, kad si kući, kad radiš, kad nešto bilo šta. Ali volim ja i ovo obuć, pogotovo nešto me vuči ta starina. Pa da, pogotovo na ove vaše sad sastanke, radionice. Baš. Pa nekako nam vratite to djetinjstvo. Evo, meni ste probudili emocije. Vjerujte da i mene to tako i posjeti, jer sam ja dosta, recimo, šila, krojila, školu sam završila tu. Ako ne bude mi konac do pokuću, ja mora se to sjest pa da bi to radi. Tako da i vidim, poznam svoj rad na nekoj nani, na nekoj haljine sam krojila, kapute sam krojila, mantile, recimo, kad je bilo aktuelno da se šije. Sad se i ne isplatiš i da kupiš materijal, da kupiš, recimo, sve plati ruke, pa bolje kupi gotovo. I tako da, eto, ne znam kako ko, što bi rekli, kako ko razmišlja, tako i to. Ali evo, uglavnom vi ste tu da to njegujete dok ste zdravi, živi, evo,
ako bude zainteresovani da prenesete na njih znanje. Što da ne, bi svakako pokazala i kazala, ja isto imam 2 snahe, pa voli ovako da vide, da im pokažem, da ukrojiti, srezati ono što kažu, razmisli, nacrtaj, svaki posao je početak težak, ništa nije sad da kažeš, znam ja. Možda imate neke i u glavi nekog šlifa koji ima želju za nečim, tako da ja sam naslijedila tradicionalno od moje nene, mamine majke, tako da i ona, pa i nas je govorila, nije nam dala ili knjigu, ili hekla, ili pleti, ili nešto radi, nema sjed besposlano. Čak sam tu nenu možda manje i volila što nas je gonila, što kaže nemoj sjed besposlana, moraš uzeti, mora. Danas je opet drugačiji trend života, drugačiji je sve. Djeca i omladina više se bave tim nekim luksuzima i tim telefonima, navikanim, jest da su dobri, a jest da su i na drugu ruku i loši. Tako da, ne znam. Pa dobro, to je to. Sve ono ima svoje i dobre i negativne strane. Svaka i stvar, i mašina, i vrijeme. To je tako. Baš tako, baš tako. Ali eto, lijepo i sve znati. A nekad sam bila i da kažem, pa najbolje ništa ne znam. Ali eto, s druge strane, volim što znam i volim što mogu nekom pokazati, prenijeti, da ovako, ako hoće poslušati, ako neće. Draga moja Behija, drage Hanume, nene, nane, kako god, hvala vam što ste danas bile sa mnom, što ste se družile, odnosno što ste me ugostile u vašem udruženju. Meni je bilo lijepo s vama razgovarati, družiti se. Hvala vam što ste nam kazali sve savjete, pokazali nam kako se radilo nekad, kako se danas radi i živi. Eto, bilo mi je ugodno, a također bi se zahvalila i našim gledaocima koji su proveli svoje vrijeme uz program našeg kanala. Hvala vam na pažnji i doviđenja.